take non solar project pen ta isi ke the achievement na tum je thek long athok tum nang pudundu nang tum episode se party ke kopi lo eklem ra pa tu sia thok nang pudundu samedi tum party ke nang tum chini lo tum jakong wang lang tum jakong wang we france dami non ni tu la po an mane ke thedung so corporate fan tum ki khang long check ke lage ahok ke song je ni lo lage to sini tum chala khadam Serat pancurun nangji, alam itu mah ada pun tip. Tapi kebanyakan tujuan ni yang cat asylum sudah mei itu mah hok asylum lagi itu mungkin nengi sipet climate pen itu arja po. Income cijolo bolong itu mah cat asal itu kunci pusin itu ni kita itu. Itu adet mate karbian lo along le, lake non travel akan kipitet ating lo lagi. Akhirnya lah solo le itu kita mopi kelong pi pun lagi kali lo lagi. Tapi halas so pilih aki sungken Pini itu cipajo long plot lo lagi kopia pot lo lagi ini tum kaji song ratum kaji song ahok pet athik pet kaji song dan pot si Pini la bangso solar project bangke ini tum khang tum check lo lagi lasi ini tum card biang lo ara fan ini tum nang tum channel hoi pen tum kero ki pj pas ini tum nang tum orang chuhang lo ada lumba jo tum program ho si maki hai Penop dulu ya, akhirnya akan isi alam kini juga datu. Alang like ini kriminal apa ke murder akhirnya satu pusalang menjepol chief executive member. Alang li ini tu macamnya ting, boleh thang mana evidence, mana authentic evidence alang like menjepol sini tu ke hebat lo. Nasir tu minggu lo, alang li inut alang li dulu akhirnya ini tu Kardia ke fan alang li jerap dulu alang li ke bukan kata sort semi alang li tum inglo ke sibet kusi alang li relation ang cibidun si alang li tu kan jerap mau cetul dulu tapi ni alang li fan criminal apa ke alang li ke murder ke satu apa kipi ban kala ke ni itu lo lagi lasi la person alang li ni jadi nanya polo lapen alang li tum butulo non la ADB tum jong si adi ADB tu lon bang nang khang check lo sitamin itu kapre atau work dan itu solar project yang kita bagi pusat itu kan gitu a company ajar fund mele banji pusame solar project corporate kan itu itu karbian long kalau kita east west that east pelo west karbian long east karbian long no hokle bi pusame APHLC song pen rat ke lagi kaji song mangal ke oh itu lagi lasi ini tu authority karbian autonomous council kan itu la long le abangke corporate on ki PGF abangke na to matha hidera pini atwa pen ke misana kam dak itum sakuri konon ba kene gorenga bar sai pan konon dar biang lo 30 department la 30 department amba le pangcho klong pen kam genda mon la ta itu makke ni do ki busi mata 6 dulu orang ting pen ken kam jiolo konon di itu makke itu dak gorenga bar sai tak juri dia kenang abi kasi corporate apan ki pipene itu sakuri long uli ko lagi mana name ate itu bang thek kami itu thek long bogajan cement factory ki pipene bo itu dak sakuri ki long uli gali ko dak angkan men ki ba kici ki biya khain sira plan siap lo bodolen pen barakvili ancot je asam angkan pian loge assamese language di mane sulina po use ponan po official language tamela si claim ponan po mane itu tem ponan po busi governor tum peklan dalo asam governor tu chief minister me pangdak pun dalo si tami apor chit unahu that chief minister ke bang unahu that dipu club at dipu club di dipu club thengo nele tum chief minister thengo tum protest dalo itu apan assamese alam na ne itu Inggris alam atau English alam Roman scripts ini tu apran pen tu pusat tu nang hang kilo 1961 lingkar hut hal asun itu long lo atau Roman scripts ini tu mak kaya tu ke lapen si lo katu kami tu mencari ibon lo lapen si tu perfume tu form lo lasin itu panjang si Roman script bang nampak berbeda kan Assamese alam saya pusat tu putih itu mak perfume dari import tu lah itu api curi itu masuk ke sistem angkeng itu peklan dulu itu mak pikir itu pikir governor dan pura putat ni itu macam soal nang dengsi kaya kaya mak Inggris alam pen di tang lama kita tahu apa sih apa kelan pun dulu lagi kerja song pen angpek a resolve bagian itu mesti kolong that a project nang pang poko pen jika John Crehini 12 months upon government atau mongbong isi asal ke petang nang gitu isi around I think pen 12 months ang bola tu
papers work sa mukha petang pemi nangi petang si government atum la so kadu kabe ketang dati litung bisaram non la karbiang long lo la so solar project ki biji bodim lo tendang lo dak ang kardinal termas council pen government of Assam atum pen tu kabe jingi ang lo alam dona mukhaan papers mukhaan la tum government pene PLC latum la so alam bang ADB tum hanta alu bang pele nangji jela tum bung chidon lo thang nata mane maduda khamkhia bang abelo ba thangara siksa abelo kulai ko alam bang tum pele nangji sitame apora teng pe jiklujun green yang bong latum bang papers books abo khabang peta tete kena poksi latum kita tang tarik ingkor lagi thomarning me jiklo ADB tum mangke loan ki PG dia mangke tum khangcek lo Ministry of Finance tum kuchu dari bank bank number 1 ada jeng kela pia posi loan bank ki khangcek mapo isi ada jeng kela tai silo tapi ini apa ke tum ka cinta mateng pol kan kala palo ni tum APHLC party aki hai jai kathar APHLC president pen kijapon a leadership pen aki hai Bikroman sei lapen aki hai Prunab Dole tum lapen Subrat Talukdar lapen Samson Teron aki hai tum alang itum adu be Japon sei itum solar project abangke itum dengun a kar pian long along ke itum pion a bu halabang so allow put hak ni itum along kachisong pedolo government han bu kachun dia patai ni pedolo Karbiang long arata lagi chinilo nilitum West Karbiang long kami solar project abangke itum dengone itum solar project abangke itum dengno puluh de itum malung le lang dam lapu itum demonstration namen itum dolo laben itum memorandum namen submit lo rap tu nak citu itum si hala so West Karbiang long demonstration gitu ta cut email laben api dak di forum spilong sa dami nilitum demonstration dolo nitum rally dolo itum la corporate tum dak nitum malong le nang tipu solar project ko tak pendang lo asong so nitum dak apoin nitum mention pun sini tum dak kachisong pedolo hala so kachisong hud itum jorong po nagi APHLC pen ke Japon kachisong hud CPIML asong japo tum lapang ke NPP asong japo tum tame lapang so rally lo lapang so kachisong lo alang itum tame na arjap dolo rat kami nak citu dulu sebut rat kami citu dulu pernah posi ni itu halas sudah ni itu memorandum itu sambil long pemelo demonstration mesin itu picu long pemelo korporat itu umpan long lena kita bang itu kangbek nangji itu cidon mete pokoknya sarkar long kami itu lap itu paklang lo parti long supi long itu justong pang langsung nak taksi lah ADB SM Development Bank itu tak ini itu kan biang long solar project ini vega demo long latung nangkelang cari itu umpan lada ratum prima tema buka tumate ko sol mada apron duma bima pula kadu kawe nakiri kita lek bang tumalong tami dimapur alongan itu masa jaya kata bandang lo itu saja songjat botum hadak citong don lo lapen ada effective ki provide arong asor tum taminang tum si haladak mesen pen pada alam training lo ani ko alam ada jitham de lo tumateng jitham du si proje nitum badake nitum Mungkin paru ben kita orang, lapen kita more than 30,000 dah sosial population dengan dah tu, lapen orang info lagi thoma tu apa, pada akhir itu akan yang sedang ibik sondia, nampak tu long itu potensi itu bisa tu sampai itu dah kita dah hak lagi tu, tapi orang orang hak ke, orang itu lagi tu, hingga pada view dia tu, awidat tu, tu lah itu kecuma itu pada akhir tu, itu result itu mesti lanjut dah kali lah, ni tu APHLC songjak polo aki hai Bikroman sei alangli non central committee long public relations secretary lapeng ke alangli jerpo itu long kaki dengan kada club Prunab Dole lapeng ke Subrat Talukdar tu alang itu Italia dia long sedami alang tundam si halaga kar biang long arata kimang akar i solar project nangji manang ni bolam halaga mesin mi ek penada dikhan long Asian Development Bank itu mungkin seven batai si General Conference dulu. Also General Conference long si. Ini tu masuk jawab botum. Akhir hari Bikroman sei pen lapen
pernah toleh tum haradak Asian Development Bank of President Athingno klar dagalam nilitum kar bianglong ke solar project abang ke tum deng tekhe khadang tum indigenous akhe tum along lane to kelang new depo hadak ahat tum chidong ngethe ate mahaladak suring pa sei amulu gatum kulal badam bo khadang si big sondete lapen ke don para thomatum khadang solar project di bawah adalah tum don para thom kulal badam bo rong para thom ni rong para thomatum kulal badam bo lai hoyalam kadu kawe rada tum kar yalam pada mesin ben klardak pen Asian Development Bank atau Hinglo General Conference hut a President Hinglo klardak berada lam ke hamil berapa Pini ni betul akichun jithek lang